Evening start pattern magi lariba condition na kai dog have price karak pani na green na hana thengnai ni price karak pani green thengna kani duga sigi kenan je green oigera red oigera yai kyang pai de green oigera red oigera yai abdi bearish candle oigera natragana bullish candle oigera yai aduga hek thangna ba kenan ji bearish candle oidabe ya de bearish candle oidabe ya de man price halakadawi ni adu sab manaba scenario ni body ji phawdala lakbe ya roi sigi mayai gi body ji na sigi middle gi body ji phawdala ga lakbe ya de hai body ji middle phawdala ta di hai ba candle gi pattern no ta roi adu suma candle pattern ji ke doga na price ne karak ko matam da thingna gan ne si bu hek thingna raba pricing ji halakane price kumdara kane ka gi strength no shalab bearish seller price puthagi wa pamba kabu mayang gi sangakpo matam oi khalaba asigi pattern asibuna ikoina kari maming thongada ge ha matam na evening start pattern haigana price no karak pa hore adi kumak pa da yaba pattern me anda thigada bearish harami gumba evening star gumba koina mayam pigrena bearish single thing gumba high candle pattern me form da price yenga do ne khangdingai da di hana I tho boy di tho then yek tho coloring tong tho amam tab kenan nam ne tho la thamo thang group khai ba matan da bearish ki group bullish na bullish ki group si yek tho thamo hai po si yek tho thamo kan cha si han na practice to ga hai ba kenan formation chumbro lan ba di yeng tho practice to draga di uba phangoi practice to kana u phang kadoni si practical yam tuin to suma kenan trading is style tambadi am live trading is style tamba have means kaino have matam da heng leiba amadi yon ba amadi khan ba OTM item ATM kain ma yam laki ni go class hai ba khan na hona ba di adu da matam changoi option am trade to na tra intraday trade am to have matam khan ma da matam changoi candle gi pattern na ma thola po matam da chart leiba price na to ba thabu se kaino have yeng no hona matam da ngoro kane si da thui ba pattern ne kai no je thi na wona matam da kok sik la kane sum tawra kana di khang ka de no evening kok sik la kane ai market cycle bu yengadra support ama di resistance bu thira kadra the candlestick ki pattern bu pai gadra hai bo hum ji combination taw na ho dai ngai da ai som da trade changa da ba jaga da nan thokhi ba je yai aduna sigi area sing de koina combination taw ma ta na phajana haina ba phajana khangna ba practice and practice have a project call practice 7 akoi kadai di lakadani improvement practice te lakadani kadai di earning tawduna practice hela kana toira kana practice sum toira kana paisa ji gi lokthok pom khang kadane market ji paisa kadai de thok kadage ha ji thang kadane duna koi ni sana ji khona ba khar sange adai ni yan khona ro ha ga di investment dang focus to ga investment da full time focus to kana tha kuni soidana ba investment to biro resistance amadi support amadi resistance ki area ma khangbiraba candlestick single ama puraba tha kuningi investor sum chalaba karama stock da di tha ba stock da adu ta ga di ai aning adum lakani sidai su ko yamna tarma kitang tan ba dona amani but sidai ju dum yearly dividend tala satbuge ju ya kem kai bele di market cycle candle SR support resistance phajana ina phajana time to time phajana time frame khudum da sina ba hera ka na kai to ha matam nang tha kuningi dum na tragana sai yola po matam nang capital tamna grow to sakine tamna grow to sakine after nang sum asi sakib after 10 years na 15 years na ma phangkang na sem pham cho om nei ni nang adu ta ga di aina khona ba tan la ga ju khona ba tan dingai da kai dong ne ha matam da ai gi tungi fisher gi khalaga to ba target am thamba dare asi me am jai nang ngam ta ga di ai pot khone ma talo yara ka duni ko ai apa ma loi phanga duni ko ha je khal mam change adu je mung la ji evening start pattern hai ta ga di aina khange green na ma lai ma tung daga ma gi baby candle ma lani mathang ne candle ma thola ka duni hai ba candle ma sa ji ma gi body ji gi ma ya de cross to pa de mai body na mai body na cross to sang lak ta ga di hai ba po chi valid oi roi body ji gi ma ya de ma gi body ji na second candle gi body na phojala ko sum ya roi red oi ga dam ni red candle oi ga dam ni next ki dona adu ga price reverse ki ne hai ba candle formation asibuna koina evening start sagi morning start dona red any candle
सिदने ग्रीन ओइबनिनेदा अदुना प्राइस मखा कुमधर कान थेंनगदाबा सिदा प्राइस मथा काखला कांदा प्राइस की मतोना थेंनगदाबा कैंडल फॉर्मेशन है चार्ट येंगासेओ चार्ट येंगाना सी फॉर्मेशन दे लाखने बया मतना ग्रीन रेड बेबी कैंडल बॉडी की में सुम फौबे यादे माई बॉडी सिना बॉडी की में लामझलक पे यारो हाई पोस्ट वेक थेंनादे प्राइस हलाने असिगी पैटर्न जुबो इखोइना इवनिंग स्टार पैटर्न ना खंगे बसिगी कॉम्बिनेशन ओम अदन चार्ट सुम कॉम्बिनेशन ओम जि थेइना होना मतमदा मतम अदुम लौबनी लौदबसु यारोय टाइम फ्रेम एनी टाइम फ्रेम द लोइन थेंनागन ब पोने बसिगे 3 मिनट की टाइम फ्रेम दा खुने हेंग ट्रेड तौगे हैब्रा 5 मिनट की टाइम फ्रेम दा खुने हेंग ट्रेड तौरके हैब्रा 15 मिनट की टाइम फ्रेम दा खुने हेंग ट्रेड तौगे हैब्रा हाइबा टाइम फ्रेम सिंग कुमधर को मतम द हजि पल्लेबा पैटर्न में आया मतम द उरकदा पैटर्न गातने तौबदरी अखोइना आइडेंटिफिकेशन तौवा हेबम संगे आइडेंटिफाई तौवा हेनबम संगे हाइबा आइडेंटिफाई द हेंग नंबगा कई तौगे है मतम दा अखोइना याम लाइना ट्रेड तौवे रकदने होंगे दे लेबा ngamba tang kan yon ngamba gi skill je la ka dune mayam na buy in dip sell in high kai nga hai na ba he buy in dip sell in high kai nga he khoi gi moto ma ek tham bin da kanana Warren Buffett na taw Warren Buffett ki mo di he law kan da buy in dip sell in high buy in dip sell in high je sumba ga pattern me di fa ba lo ingam dune aduna moi financial statement adum parangani unti ki candle nei nangan no mangi price movement adum nei nangane Warren Buffett hoina moina office sango matam da ahamba kai pai hai matam moi English cover me moi economic ki mari le na like mem pai hai moi ko pazu parangani lagi am pa mi ngata ne am phogale lagi adum bu am loi oina me moi je ahamba company ki chart sing company je kari establishment tro kada ge kari tawri moi ki chart se ke doi moi function je kamai tawri ki moi ayam matam nei nei plus price se kamai na se ki candle mo ni kamai se ki ha moi adum nei na ngane अद मोदी कई एक्सपीरियंस अदुकी मतिक लेमी कैंडल फॉर्म तब कैंडल फॉर्म तब प्राइस कदा यौकदगे मोदी अदुमगी प्रोबेबिलिटी उब मी फजन प्रोबेबिलिटी लिंग है प्रैक्टिकल मोदी एक्सपीरियंस तो हेनमन कैंडल फॉर्मेशन अंक लाभ प्राइस कुमकदे मोदी योगे एडवांस मोना अनाउंसमेंट गमीजे कंपनी से प्राइस होजले कंपनी से खर की असुक यौपे कई मोदी कई तौगे एडवांस प्रोबेबिलिटी होटोप कदाई कैंडल मतेंगना अदुनने मोदी स्किल मैम लेरी कई फंगे प्रैक्टिस तौबदे मैं प्रैक्टिस तौबद नोद पुंग असुक लाइक पाई नोद फाइनेंशियल स्टेटमेंट असुक पाई कई मैं वरी लाइक लो यौबने पारग अनौब इकोनॉमिक जर्नल में थोलपद मैं हाँ पाई है थीजु थी है मैको नोमगी मैं वर्क तौने अगी ट्रेडिंग तौदोरे ट्रेड तौरमदाइसिदा मोई वर्क तौरे एडवांस होइना मोई अयंग तारे फम होरगने मोइना ट्रेड तौब मतलब चार्ट तौर पोसे कईनो गाइजे नहीं अदुना अखोइजु अदुमगी स्किल दो मोइगी मतुंग फयाम फॉलो तौब ngam खरदजु मतंग गाइथो काना सुम मैम अखोइना खंग ngam ना फोन अबम संगे जारे को अदुदे अखोइना प्रैक्टिस है याम इंपोर्टेंट है प्रैक्टिस तौब दरकार है कौबीरनो को